meant to be doing a testimony, but for me, I found it so hard to like write it out. So I was gonna back out last minute until I came upon the song, and it literally sums up my life and my walk with God. And the song talks about like drifting away from God and realizing that you're nothing without Him. And like you're trying your hardest to like come back. Yeah. If you know the song, please sing along. Draw me close to you. Never let me go. I'll lay it all down again to hear you say that I'm your friend. You are my desire. No one else will do. 'Cause nothing else can take your place. To feel the warmth of your embrace. Help me find a way to bring me back to you. You're all I want. You're all I've ever needed. You're all I want. Help me know you I need. 'Cause you're all I want. 'Cause you're all I've ever needed. 'Cause you're all I want. Help me know you I need. Help me know you I need. Help me know you I need.
Ocupé
Olive. Father Olive, it looks beautiful. Kapag kita hanga ko to kita tol ko ni kita hanga ko to a loto kole ke o tua hanga himaka to unga ko to no kate kita tol ke fono anga wa ke tahalalu o ko ile se se ka maka tuma ve te kita tol ke fono anga ko kapag kita fala ke fai fe kau pode kita fala ke tamai pode kita fala ke nai taki kuluku o te ta tolu e we mo fu kita tol ka no ta mai fa ta ha ko ta no ta fa ta
ia mea ko ka pe te tau tolu ta fe kumi ke o tua e malo ile vai fo tu ai o tua ka te tau tolu ka pa tau ta to ka na fono anga wa ta wa o we ko fu a tau tolu te tau o ta to te pa he to pa ulu ki la o ke tai tau fa fa la ma tau fe kumi ma tau fe na o fa ta ha te tau tolu o pa le va ka ma ka tu ma to ton ia te tau tolu na ha ha ko ni mo ka to tau fo ka ma ta to po no na to ai po na te tau lo ke tau tolu pe fa ka ta o fa ka ta ki ko e no fa le to fa ka ri si o pe he ko super mone o ko fa mo le ka pa fe ala ke le a ka te ko mai be ai ta no ma hi no ka ta to ke ta pilo ai kinga ai ta no ai ko o mai ka ki ta tolu ko fo le fa ka to ni ko super mone ko super mone o ne o mai ka ki ta tolu mo ni o ni fa ma hi no ka te ki ta tolu ben o ko kai ko o hi na fa ka ta ki ko ni ko te ta no tu pe o ku puta ka tuku ai pe ai lau me kina kita e tahi lahi e nahi mea o e nofo ko e ni. Ko whamahina kai toke whamahina ki la tolu he mea ko ni koe e whakata o koe uhi ngā ke te nofo o whakakukuta o ke te nofo ke te sio pe he ka nahi mea fe paki moe mo ui i he lea, i he sio, i he whiohi. Lo ka nahi mea o te whetalaku mea o kai ke te whie maari e kei paku te whakakau ke te kukuta kua pe he koe ka koe whakata ki o talape e to koe whakata ki Kapag tao lang mafakaw farere ke foi rea ko no omega de tao ko ai kukuta ke foi la kanyo ke te sai ale ko ka sia de ya te ngare ko kukuta de tao kapag ka fa ke tao tokara ke sok sok ko na tola sok to ki kapag ke al ai ka wo ki tahi o mai sok sok ki ka fa ika wa ki ko ta mo ita fa kukula kapag ko no mai te ngahi ai sok sok e haka pa sok sok ki ke ina halo a o kai ko te to ki ala kapag ko te ka mama e te ha mai tahi ko ki aki ko fa ko te ha mai o pa se ke ai sok sok kapag ke ga ba ki aki ko ya fa ko ha mo no da ko ko ba ko lo pa no o ko ko sok sok kapag ka to ko te sia sa ka ko kapag ka ka to kana kapag ka sa ka sa tai ke pa tau ikuna ana hindia ke se tau para tu ke fono na lolo ai ke tau ko fa hino me ka tia wa ai tau ko ke fa ka ke malava i lo to toma e te matu e pinda ana hindia ko ya o ma ho ke tau ke fa tu ai funa ka ya te tau to o mara sa to ka ka ke ka hindia ko to ape ko tau fe tau la ki ana fono ana ko wa fe ta hawalu o kumaho ina ke tau ikuna kafa ana mia ko to pete ke fo ba ha ga idea o kai ferunga ba ga ai fono ana he family ke siasi na kama fono ga o kumaho ina ke tau to siasi ke tau ikuna kafa ke tau no foko o to ne tau maka kuma ta fono ana e wa ta hawalu o ngai ga ya to le fa ka ta ki o ne fa mahina ma ga to ke ya te tau to halau mari o ikai ya la lama i ha me ai ta Tamate, ini hanga mama, ini hanga puka mama, ana hindia ke te te tau to. O mau ia ka to kristiane, ia te tau tolu, a fenga lau mari e fa kristiane ko ya, ke tau lawa ke tau ikuna ai fono ana to ni. Kada ka fa mahino ke tau to, ke fa ka pa ti o mega te tau tolu. Ko mea ke palawa ke te mohu ikuna. Ke le faina, o ha mea pe e ala to, ia kita ko no ko o ka mahina ka te tau tolu e sasa mo pina ke te tau tolu ke tau ma e whanga lama ni ikuna e te tau tolu ke ta ke tau ma whanga mohu ikuna ko mohu ikuna ko mega ke tau tolu e sasa ko tau whono maanga he whono maanga no wafi tawaru ko where ko whapa na ke tau ila mistere mo ui ko wafi tau fitu tau ila tole mena tōma e mo ui tau whiawhia tau tolu tau ila tole mena tau whoa ko tau whono maanga ne wafi tawaru ke tau ila tau hate Kau mahu ingat lagi kalau dengan konon anak beri kita mau misuna, mau fogo, kalau kita misuna, akan kaitan, akan fengata atau apa, aku kerja kita orang kita tahu yang punya kata. Kau yang tahu mereka tolong pihak nafas, berkata di follow, apa yang dia hari apa kasih unik, kemak lohumia. Kalau kau dia punya mereka kita tahu lepas mahilu, jalan lepas di follow, jalan lepas Kau mahino ka kila tola se kau uhinga to tonu
ke whamamaha ke whakakau koe te kātaki fōroa, koe kātaki a ianga o e kakai. Koe kātaki o ianga o e kakai. O koe tu le siasi koe whamatara koe o mai ka te tau tolu koe ni, koe le whamatara mai lewa, koe ianga koe te kakai, o koe mea i koe atamai. O koe tu koe ki tau tolu koe koe whatamai ke heke tāpai, o koe ke tahan koe tau tau koe. Tau tau koe tau sio mai, tau sio angelo, tau tau whakatau tau, te Kalau mahu ia utama mereka tahu tu koin kata follow, utama mereka tahu tu kata follow, kata yang mereka kai. Mahu ia mereka tahu tu kita tahu kita makan tu kita follow, kita tahu tu kita tua, kita tahu lah kita makan tadi, angah kata mai kita tahu lah. Kau itu kau apa pun ia, kau kan orang tu sesuatu. Kalau mahu ia kita tahu tu resah dengan apa ini, kau tahu apa mai. O ke ngai fonga tau kau ke. Tau tau Kristiane, o tau ki ai ngai fonga tau ke tau. O ka ka tau ke ngai ka feke ke ka ke ro ke ka mau ha. Tau mau ka ngai ka feke, ke la ke ka ke ngai la ma ke ka la be ke ka ku mai, bo mu wa tau ke la ke mai no ke control an dia ka to ke ku na ke ka tau me tau mai ka te tau tau ko lo to. Tau mai fo ko lo to, ko me ka me ko lo. Foto mai ku fala fo ofa ka ke sai ana lo to ka ku mau ina ki la to Kristiane mau ina ka te ko pe mau ke ta kata ki ke ta ikuna ai fa hinga ana o roto o ku hu ka te ta to le mai fo no ana ko e ka ka le ta me ka le to ai fa ka fasi ko fo ina ka fa ka fasi o le ta me to o ka be ke ha no wa ona ko ta to fo ko natura fa ka ta i se fide ko ta ko na te wa ko ta na fa ha fa o ka be ka ta ha no wa ona. Kalau mau ia kau kita tahu tu time kau tahu lo fai kau kih o tua, o hanga he o tua tataki kita tahu o ngai hak fantasy lelei kita fono ngah ngai tahu ni. O kulawa lea kita wikuna, ai fai ngaloto. Time hawa fai ngaloto te kita tahu. O tahu lawa lea o nekatili tahu mo ui kita tahu lawa ke kuna ngai dia tu. O ada te tafle, o ada te mui, o ada te fakata tahu ki he anga e mea ku tafle mai. Ya kapau ku hou mai tahi anga molua tu koe, pa kapau ku hau e tahi mea ku te mai. Ini akan tahu pada tahun yang akan sonong anak tahu semua. Umumnya tahu pada kata bagi kata semua. Utama kita tahu dulu. Kalau mari kai falfai, tak kata itu kita hak ini kata. Umumnya tahu le Kristiane yang ai beri. Yang mak yang kita kalau mari tahu kata kita kita hati hak. Kata itu hak itu kisah itu tahu tahu sonong anak waktu tahun. Mau ini, oke kita. Wajar lah yang berbeda, wajar lah yang tahu apa yang kita lawa faham aku kepun dia tahu tu, kamu tak kau mungkin nak hidup, kamu tak kau nak hidup. Kalau time itu kita nopo ke hebat tua, dia lawa dia waktu kontrol lelai, dia sama anak, dia sama banyak anak. Malah kita tahu soal kita tahu kamu itu, oh nama itu tu, kadang-kadang kita tahu itu, kita kena apa? Kita tahu dia nopo fokus ke tua. Jika ia hati ya, tak tahu ya pokok hal hal ini ada fokus boleh jika yang mau ia dia nggak fokus anak tu. Fokus saja tolong kesia. Kalau dia kalau dia kalau lawan macam kita tolong kondisias, pokok kafai kami aja kafai apa apa, pokok kafai kami aja kita fokus kami. Kalau kafai kau tu yang dia, pokok mereka kita tolong kafai aja dia kau tu ada I lot of kesia offer. Pokoknya tahu kalau dia lagi kesia Kristiane, kesia Kesia fakar saya untuk mereka kita tahu kesia hafai mati umat. Okumaya kita tahu le fanya kesia kita tahu kita fono namo ya ye wafe tahu tahu itu behana ini okumaya itu. Tapi kalau loto tapi kita loto kesia mau pergi kesia pe Kristiane. Bagai kita bilang faham kita tahu le mai fono anak kita tahu inisiasi yang nawa de family oke fatasi mari le. Kalau talamai kita tahu kita no fanya ini. Porque kita hamil kalau lau mati kesia kita betapa kita fono anak pun. Kemudian mereka tahu kau mau kesia, orang kita tahu tu mereka pun mereka itu kesia, akan jadi pembe ayah, kailawa fahina mama itu mohon itu kenologi. Kalau tahu mau dia kata kita tahu kesia, orang amat tahu kesia. Boleh kalau mereka city, peta city, tak haleluya pergi. Saya kata kita tahu sias yang apa ni, mahu ina kata kita awak. Kita sama mau kita orang kali hangat
tu juga nak apa ni baik aja. Kalau nak keke, kita tahu loto, baik aja. Kalau tahu keke, kita family, kalau sama nak juga dekoi. Publik dia otua, semua orang lagi mau otua. Kalau baik apa kan tu malere, ya dekoi. Kita bikin lagi otua. Loto que está en Sister Ana y le juega de Maranga para Osman Tando y ya fue. Vamos a pasar. Porque está aquí digo grado fainga Maria ko to apeo ko ba ko sio que está en fuma lolo. Na momo ko está me acá. Tá afetado que aqui. Quando venha ko unu mai moia. Got a heart of worship. We need it. The church, they need a heart of worship. Porque vai ganhar menino bem lima. Sabe teau, o sabe teau ni manoa. Te homem sabe que ni. O que saia não vê que o tala noa que é loto faga fetai, o loto homa ia. Mas a hora que saia leu tua, final que há loto homa ia. Há loto faga you come with a mean business. Mean business to meet with the Lord. You're not coming to meet with the girl or meet with the boy. You come to meet with the Lord. Kau tahu, kau tahu ni ada nak Lord tu kaya kau tuan kau mahak kawenga, kau kau fetai dia lagi, hendak fenga kau beliau kawenga. Kau ilo kau mangau mau foha. Na pehe ke ba matau ka fa ausia hello tu he ko hu ko pa ki tau la khau ta to hello ka fa fetai no fa apa lo to mana ba he ke tau ha ke tua pa nga ka la ke breakthrough down le tua but then he ka ba le for la no one can stop it. The spirit that that's it's of everyone. Amen. Ta ko taya ko ke ki ke ho ko ma lo to nga mo la ba ye ko dynamite spirit. But dynamite spirit, let it move, open heaven, and touch it. Aquí el lamari o el tua. Pues cabe nga, con el loto hu, because pum que el loto nga el tua. But tau cabe nga tau ko ni yo will be done. You will be done. Ko mau lotu, que tau lak ma el tua. Ko mau la for que tau lak ma el tua. Ko tano ke o tua. Ko tano ke mama me ko tano e fola. Tano he lana hake. Tano he mau ma ani. Tano he me ko ta me fu ka fola. Elo ta boni, ko ta ni e ngau e make o tua ya. It's beginning to rain. Ko tano ko ni e fire o tua ya me ya. Van mai ta mo uya ta to ta fa ka ka. Lucy ko ko fa. E ko si sukala isi. Hangai be ko le ko ate kita. Ko anu ta mai ya kai ko foki mai ya. Na ko ko pe mo au ke ta tete we ta mo uya. Lucy, let the spirit touch you. Let the spirit change you. He kai ko house on the mafia. Ka ko tawo ya te arwah tu kia. Fa fa ta ki. Tu ke gigin hanga tape kina ko ye poko ni mo ato ai loto hungo loto fa feta ia de ko ye poko ni ke ngau e holoto ka ke sio ko ye me ai fai he egi. But I'm gonna tell why I had of worship. Are you worship to the Lord and you see the Lord? Put your hands up if you worship and see the Lord. I can put my hands. I see the angel. I see the angel, small angel around. I see the throne. I see the feet. I see the throne of heaven. Yang tadi nak siapa yang follow aku ini, semua yang aku tu ini. Kerana I lot of home, a lot of fakafitai. Kaya tuh, ia poko ini. When you walk in the door. It's the medicine. It is the medicine for the heart.
It is a medicine for the Christian. You don't have to come and wait for the pain. You already come with the heart of worship. It's a heart to talk to the Lord. You come to mean business and talk to the Lord. Thank you, Lord. Thank you for your love. Thank you, thank you. Thank you, Father. You already do that at home. You already do that at work. Every time you walk around, thank you, Lord. Thank you. Today we drive around with manna. Thank you, Lord. Lord, o mai be mau fe unga. O be o fa fe unga ke fa kauli ke mau re ho he hala. O be fe unga. Praise the Lord. Thank you, Lord. The Lord is faithful. But why do you for her? Let tangata ngawe. Time ko ke alwata ke ngawe. O siya hai pure ya ko. Tangata fa to ko tangata ngawe. To aki ko tangata ngawe ko. Anything you can ask to the boss, he can give it to you. It's the same with the Lord. I don't have any problem to ask anything to him. Because every day I have to stay on the way. I have to stay on the way. I have to read the way. Hame ko le ko scary. Kaya try na to ike phone mo yo fatu ke ho medio hame ko holi. Ke time ni ko te ule ai. O pe ke ulifia ke hu he matapa ke sio aku ke ako. I don't care you like me or not. I don't care. You know what I care? I care about the Lord. Because he gives me the fruit every minute, every hour. Hebe kaya mana ba? Ke ulifia ke boy. Hala ada. Betangata ya berfisi mohon bel, behak dia mahir. Bersama tahu ni manoa, mau fakamalo dia sihoba, fakamalo dia sihoba, iho no fare tapu, fakamalo dia de afio ie ata ohono malo hi, fakamalo dia teia ko ui ko ene ngawe lahi, fakamalo dia teia o fatatau mo no lahi o ene mafi. Fakamalo kia teia ake ai leo o me alea. Fakamalo kia teia ake ai saniteri mo haapu. Fakamalo kia teia ake ai lari mo me. Fakamalo kia teia ake ai ngahi mea whaino mo ngahi mea aifi. Fakamalo kia teia ake ai simpare tatangi. Fakamalo kia ne afio ake ai ngahi simpare o preo lahi. Ke fakamalo kia Jehova ai mea kotoa peo manawa. Hallelujah. 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 Fakafeta. Dia ule om ke fakamalo pe fakamalo ai be amo ui koto. Fakafeta pe o ke tamu ke ba na. Jesu tate osai pe o malala. Ta fakafeta. Ta tamu tu ko ni ko hai na de wate mana wa ka ko. Fakafeta. Ta ne tawa mai ke ta fakamalo. Ta fakafeta ke ko bukale nga ko mo ui fakafeta ko mo ui fakafeta ko kawi ai medicine lele ke kristiane te ke ia tu ita te ke ia tu lau te ke ia tu ai fakafasi te ke ia na me ako ya ko o ha ke mo ua mo fua ke ai ta mo ui. Lego ne foto tu lau me be ta ha ga te o be ta fa ta ge be sa ia ha ta ri me kai o be ha ta fa ta ge pe ke to ia ha ta ri ya he ko ta fe unga be o ia sia o ko ha me ai ta ko ni lo ta ko ni o ko ngo ya grito ko ta ni be ke re ke ha ko ngo ya ma utta ho fatu o kuia ko mai ho ngawe be la mai ia te ia be ia o fai te ria be ia te ia be ia he fie ma ko pa dai ni ko na ma ha pia saula na ta wi lo ko to be la mai uri pa dai ni ko na he ko re mai ia te vita na ma hu ia ma hu e la mai uri. But then we now get to a fork na kaya mi more ia. Tamo no ia ta na ya ko ni ta ko sayone. Ka fe ba ko ke ka ko meloto.
loto hanga mari, hau loto fia, hau loto manakilele, hau ko fetaurak ki mo otua. Pati hau ko ke fetaurak mo ata. Lai o ngai me ko to ko ti mui ko ke to kanga ko ke fetaurak mo ya. Tugu ke si ho. Tugu ke si ho wa, he ko tavia si ho wa. Tavia si ho wa ke tama. He ko tai mi na o mi ai, o ha fo ka ko mana to ke tai na fo ala to ki tonga, I he lo tu hufia, I he wo siriana. Pafidoi! O tata ko. Pafidoi ke ai ni. O ba tata mai. Ka te ka ho ko pen la la. Kata, kamu boleh berapa begitu tuh itu boleh. Kita pihak, tapi kita ilo iya. Kita pihak kita ya tu, ay foi kita yo tu le orang. Kita ini ada usia kau, ay lot kau ni. Kau fakta haya kau fikir kau bersih dia na. Na fakir matur dia kau lot trofia. Kita ini ada usia kau. Kau lulu mai pemet, kau pinggul kau penala, kau beat, kau pinggul kau anak tantang, I am proud, I am born again. Kau anak tantangnya kau mau kau Pentecost, kau tu kawak mi Australia, Pentecost tak off ya Amerika, tak tawai be, kaina, pengayahon ni, time ni kau apa lu hello tu ya. O poto wesinya na kaila poto fakafita I am proud I'm born again. I'm proud ko fifine mo fa Pentecost ya ko fifine o lang iya egi o fa tabri na tatoro egi o wat ma loto ho mo ma loto fa fitani ko tao ko ni ko tao lahin ko tao ko ni te kai makaya Oste ter mahero tuai ta buaki. Jam tau fa fita ya e fa he gi be ala. Youth, prepare. The time is coming. The time is coming. I love you all. Give back to the glory and the honor to Him.